whakarongo ki te tangi a te korimako. Kōrero flowing out the hook of force. Kaupapa relevant, kaupapa out of bounds, kaupapa exigent, kaupapa paramount. Nā kona whakapiri mai ki te kaupapa tino whakahira hira whakarongo pi kari kari mai. Hare hare mai, o Taringa hare hare mai. We gotta gather up close everybody. Gather up close everybody. Kani move that body. Kani move that body. Hei ngā tihi ko reo o runga I te motu. Anei e whakapahoti nei te reo o Taringa ki a koutou. Anei māua ko te puaheiri. We're bereft of our mate today. Oh, Erica, we will miss you today. Hoi anō ngā manakitanga ki a koe te tuahine. Ko māua tēnei e whakapau atu nei I te bustling metropolis o Te Awamutu. Te Awamutu. Here we are, under the auspices of Te Wānanga o Aotearoa. Anei a Taringa e te iwi. We've got a special episode for you. Well, they're always special. Everything. You're special. You're special. You're special. And I'm talking to you too, listener. You're special. Yeah, and all of you too. Yeah, special. But we have a special guest. Tika. And even though all our kaupapa are special, yeah. I'm always excited about these particular kaupapa. Yeah. We get to venture to places that, unless you've been there before or That's heard right. about before. Your imagination. Hey, I like that scene in Willy Wonka and the Charlie Effect. Yeah. Anyway, he tino whakamihara rawa atu tēnei nohanga tahitanga. We are back at Iwi o te Wiki, and that's why they're all special, but I enjoy it, as you say, Iwi o te Wiki. Yeah. And you go on a bit of a journey with kai kōrero. No reira, ka huri ngā mihi ki te kai kōrero o te wānei, ka tuku mihi kia koe tiaho, nau mai. Kia ora, kia rara. Tēnā koutou e te iwi, ko te aho Gillet tōku ingoa no Ngati Hauā hau, he kaimahi hau ki te wharekura o te rauaroha. Te rauaroha, kia ora. Yeah. Tēnā koe tia. Just so you know, te aho, you know, you're not only being broadcast across Aotearoa, but across the world. Across the world. Yeah. We've got listeners in these countries, some of them I didn't even know they existed. Guernsey. Guernsey. Oh, wahi, honore nei tēnei. Ai. Yeah. Nō rātou ke te honore. Yeah. So nau mai te aho, ko te iwi o te Wiki, and I rongo rā koutou, ko e te iwi o te aho is Ngati Hauā. And we'll leave it to te aho once we get into it, when we talk about Ngati Hauā. But as we know e te iwi, we have our kīwaha. Have you got our kīwaha te aho? Ai, ko taku kīwaha I te rangi nei ko o roke. O roke. O roke. O roke. O roke. Is that a... O roke. O roke, right? Not o roke. O roke. O roke. O roke. Right, o roke. E ahuri te tanga ki te o hamuti. Right. Mai whakamara, may you explain where, like, yeah, what you'd use it for, when you'd use it, who you'd use it with? Te nuinga o te wā ko te hunga hari kōrero. Ka whakamahi au ki te taha o ngā te hunga hari kōrero ki te rongo au te koro kāre pē I te tika he rūpahu ka tōka ki a o roke. O roke, ka pai. So, what's your translation of this te puaheiri? Nah, I seen so-and-so at the shop. O roke, I konei ke ia, he was here. And what would your Pākehā translation be? There, you're full of it. Yeah. Oh, that's a nice one. Yeah, I was. What's your translation, te aho? Yeah, same thing. A load of bull. Yeah. Your teat. Your teats. Yeah. So there you go e te iwi o roke. Oh, well, if you play up in this session, if either of us plays up in this session, then we can say that to one another, okay? Yeah. Yeah, and I think e āhua rite tahi atu kīwaha, rite nei te wairua ki tēnei that we may have done in the past. I like e tino pairawati tēnei. Mainly for me because it's roke as a word, a kupu that we use a lot in tainui. Tainui, ai. So you may not hear roke in other iwi. Usually o hamuti. O hamuti, yeah. Yeah.
kaua ko te roke. Ai. Amuti. Yeah. Cool. Yeah. So, Can you say, oh, so-and-so said you were doing this, and can you say, oh, no roke? Yep. Ah, yeah. 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 I've heard in that context. Ah, yeah. Context, yeah. So same thing. You can change out the kupu tūpou. Kupu tūpou. The pronoun. I was looking for that word. Yeah. Say o koutou, o rāua, o kōrua. Mm-hmm. Yeah. Ōna. O tātou. Yeah. Your tato. Yeah, could be. O tātou roke. Yeah. Well, I remember one te aho, ia tātou e kōrerana mo te roke. Look at this conversation you can have, this whole new as. Something went wrong. This was i te marae. Yeah. And I reira tō tāua kraua te aho a riwi. Ai. But we fixed it up before it went to shit. Yeah. And before the manihiri knew. Oh, ka pai, Or they yeah. didn't pick up. We fixed it up. It was a tikanga thing. And I heard him say to the kaumātu, he said, ka pai pēr o tātou roke. Oh, kia ora. Yeah. Yeah. Oh, he pai tēnā ko. Yeah. So that was a bit different, but Yeah. I was going, hey, what does he mean there? And then I thought, what he meant was whatever trouble we were in, that we'd gotten ourselves into, we had got ourselves out. Yes. It doesn't show. Koe na kōrua they can't see it. Nā reira he pai tēnā. Yeah. And that's what he said, ka pai pēr o tātou roke. Oh, che. Yeah. Mm-hmm. Bit different to the ki, but just the Te kupu. Yeah. te kupu o te roke. Kupu, yeah. And there's a waiata, it isn't roke, but he waiata rongonui tēnei, and it was by te heu, I can't remember which one, but it was to his teina, Paka te Naira, who perished in the famous battle of Ngati Hauā ki te Tonga, and all those iwi down there at the battle of Te Horo. And he refers to his teina as taku poporo tū ki te hamuti. Wow. Yeah. Poporo is a shrub, and it grows in the latrine. It would grow around where people defecate. Mm-hmm. And my understanding is something good can come out of something bad. Oh, yeah. Yeah. Ka pai. Wow. Yeah, that's a good description. Yeah, actually. taku poporo tū ki te hamuti is how he refers to his teina in the Waiata. So anyway, koenei tā tātou kīwaha, o roke. O roke. O roke. Nō reira, tiaho, we're going to chuck it over to you. Ko wai a Ngati Hauā. Who are the people? Who are Ngati Hauā? Ngāti Hauā, te iwi noho mai ki roto i te riu o Tamahere. I ahu mai mātou i te tupuna Hauā. O Hauā he heke ngā iho no hotu roa, hotu ope, hotu āwhio, hotu matapu, mōtai, ue, raka mamao, kākati, tāwhao, tūrongo, rau kawarere ahu, ka heke iho ki a te hingārangi, ko hine mapuhia, rau tī koroki, katahi ko te tupuna rā Hauā. Wow. Oh, Yeah. Nā Hauā ka moia tamangārangi, ko tamangārangi he wahine rerehua no tapuika. Kia ora. Hauā ka moia tamangārangi, ka puta ki waho ko kahoki. Kahoki ka moia parehiawe. Ka puta ki waho ko te oro ko taku hapu tēnā. Tēnā koe. Ka tai heke kia mātou o Ngāti te oro. kia ora. Engari, i roto i te takiwā nei o Ngāti Hauā, ko ngā iwi, ko te iti o Hauā, o rātou hoki ngā uri o te rangi taupi, ko rātou e noho ana ki te takiwā o tauwhare, puta atu rā i kirikiri roara. Ngāti were anō hoki kei te takiwā o te au o Waikato. Nā reira mātou e noho nei ki tēnei takiwā o Ngāti Hauā ko mātou ngā uri o Hauā. Kia ora. Kia ora. Yeah. Ngāti were, te iti o Hauā, and Ngāti te oro. And ko te marae o Waimakarere anō hoki, ko Ngāti Wainganui. Engari he hononga anō tā rātou ki iwi ki atu. Ai. Oh, okay. Yeah, so ko mātou Ngāti te oro ko
Te Iti o Hauā, ara ko Rangitaupi, ko Ngāti Werewere, ko Ngāti Wainganui anō hoki. Kia ora. Kia ora. Kei hea tapuika? Tapuika. Haere atu rā ki roto rua, tērā takiwā. Yeah. Yeah. Sure. Te puke koe rā tapuika. Kia ora. Ka rea tino moana me pono ana tēnei koro, engari, e ai ki taku pāpā. Ko tama ngārangi, ko ia te taina o te wahine o Apanui. Ai. Kia ora. Ai. Ai, koena te kōrero. Ka rea tino mohi ki ana hononga whakapapa i tēnei wā, engari, koena te kōrero i rangona. Kia ora. Now, kei whea, kia mohe ai te iwi e whakarongo mai nei, we've got, lots and lots of listeners, 30,000. And ko whea nā tūtohu whenua, e mohe ai te tangata kei te rohe ia o Ngati Hauā. What are some of those landmarks, or explain te rohe o Ngati Hauā and where Ngati Hauā sits? Yeah, i te me ka uru mai ki roto o Ngāti Hauā, kare moe ana kei whea koe. Mehe me kei roto o Ngāti Hauā, kei Ngāti Raukawa tonu rānei. Ai. Rite tonu kia koro rewi. I hara mai ki konei pōhehe ia ko Raukawa tonu. So, ko te rohe o Ngāti Hauā ka tīmata atu ki maunga tautari. Kia ora. Koe nā te pito matua. Maunga tautari heke iho ki Waikato, ko te takiwa tēnā o Karāpiro, ana ko tērā takiwa, ko te hononga o Ngāti Hauā kia Ngāti Koroki. Ai, i runga i tēnā. Katai ka haere tonu atu ki Hinuera. Hinuera Stone. Ai. Ai. Hinuera whakawheti atu ki te Wairere. Haere whakaroto ko te awa o Mangawhero. Te manga o Mangawhero. Kia ora. Tātu rā ki Waiharakeke. Ana reira, e whai ana i te ara o ngā kaimai tēnei wā. Kia ora. Haere atu ki te aroha o Kahu, hoki whakaroto ki manga te paru. Haere tonu atu ki te au o Waikato, ki motu māoho, ki tauwhare, ki mau ngākawa, ki te tāpui. Katai hoki anō ki mau ngā tautari, koena te porowhita o te rohe o Ngāti Hauā. Kia ora. I kōrero rā koe mō motu maoho. Ai. He motu tonu tērā, is that actually an island? Motu Maho, so it was a swampy land and there were little islands there. It was that swamp that there were little islands that was popping up there, and then it's all dried out now. Mo te mahi pāmu. Ai, kau i te whenua, ko maro ke haere te whenua, nā reira he wāhi noho nainei. Yeah, he nui ngā pāmu kei reira, engari he wāhi noho, he wāhi puta atu I Morena Whera. Ai. Is it just before you get into, there's a school there, Motu Maoho? Yeah. Yeah, and there was that, there's that old garage on the right, when you're heading in. Oh, the old garage, ai, tika. Yeah. Oh, wow, Motu Maoho. And what does he ingoa tūturu mō te wāhi o Morena Whera? Yeah, ko te ingoa tūturu ko te au o Waikato. Oh, te au o Waikato. Oh, wow. So that's good to know, because when you were outlining the district and boundary line. Yeah, o Ngati Hauā, anaka kōrero koe o hoki ki te au o Waikato. Te au o Waikato, yeah. And I was going, hey. Yeah, ka pēnei te poromita. Yeah. So now I get it. Ai, kia ora. Ara e te iwi, te au o Waikato. Te au o Waikato, me tuku tono tohu rānei ki te kaunihero o Piako kia panoni ai anō, kia whakahoki ai anō te ingoa. So you all know, I te kōrero a te aho mō Morena Whera. Morena Whera is Morrinsville. And ko mohi o koe te, he kupu mino tērā, o he ingoa mino pia. Ai. Yeah, so a borrowed loan word. So it's not a morning field. No. And the traditional name for maybe not the town, but the area upon which it sits, or the whenua, is Te Au o Waikato. Kia ora. Yeah, so, ai ki ngā kau mātua konei, o Ngāti Werewere ake, kāre pai kia rātou te ingoa Morrinsville. Right. Yeah, me whakamai, me maha tia te ingoa Te Au o Waikato, he pai kia ake ki te Taringa.
Ai. Ai. Hea te tikanga o te ingoa te wāhira, mohe o koe? He punua māramatanga pia oku. Koina pia te ara I whai atu te awa Waikato I muara. Kia ora. Kia ora. Yeah. Oh, yeah. I haere pērā atu I mua. Yeah. True. Ki te haere ki roto o hinu e raka ki te ngā toka I te taha o te huarahi. Ke runga I ngā hiwi. Ai. E ai ki te kōrero koina te ara I whaia e te awa Waikato I muara. Ana taku whakapai piko atu ki roto o te awa Waikato koina I riro ai tērā ingoa ki taua wāhi. Sure. Ai. I au, e mua I taku whai I te mo tētahi tau noiho. I took geography. And we studied, you know, the different types of rock formations and kia hara. And I ako mātou I ngā kōrero mo te rerenga o Waikato. Wow. Mā reira, mā ngā whenua ra e kōrero ana koe, tia ho. Ai. And we learnt about the path that Waikato used to take, which was out, and it flowed out at Hauraki. Yeah, wow. Ana ka puta ki tikapa. Ai. And yeah, as Tia was saying, when you drive from here to Matamata from Te Amuti and you take that turn, and you're going through there, you can see the cliffs on either side. Ai. And then I ako hoki au I te kōrero mō taupiri. Ai. Yeah, te kōrero mo te awa I tahuti. Yeah, te awa I tahuti. And long story short is, e te kāhui mau ngā taupiri e tū ana I ngā wāmua. He wahine a taupiri. And she left, nera. Ai. Ana ka tai ki te wahi e tū ana ia. And then, hoi no, ko te kōrero poto tēnei. I māuiwi ia. Ai. And then I tuku a tongariro I ngā waiora ki aia. Oh, kia ora. Ana ka puta mai a Waikato. But I raru I te patu paerehe. They diverted it to go the way it used to go. Ai. Which was Te Awa Waikato. So through ngā whenua Ngati Hauā. This was before any of us. You know, I mua o te tainga mai o Tainui. Oh, nera. But what I think is, and then later on, ka rere te awa. Ai. Ana mā te ara e rere nei te awa I tēnei rā. No te tai au ke I pērā ai. Ana. Okay. But because of this name here, and this interesting te ao, I've never heard that name. Mō e me te pai. Ai. Ai, te awa Waikato. It brings me to believe that there must have been people living here Oh, yeah. when Waikato's path changed. Well, yeah, it would have been observed if it was named there. Yeah. There would have been a geographical event Ai. that caused Waikato to go the way it does today. Oh, kia ora. Yeah. I mua pete nei a Tainui. Waikahua Waikato. Ai, kia ora. But there you go. Te Awa Waikato. Te awa Waikato. Yeah. He rawe ki au te ao. I love learning the real names of the places, the classical names. Ah, yeah, he pai. Yeah. And even the late, you know, even etahi wāhi, they got 2, 3 Ai. ingoa Māori Kia ora. mo tētahi wāhi. Hey, there's layers. There's layers, yeah. I mean, Tāmaki is a good example. Oh, of that. yeah. He wāno ka kōrero mo Tāmaki. Rite tōra kia mātou o Ngāti te oro, tēnā pēr he ingoa anō mo te tangata, engari he nui a mātou ingoa karanga mo taua tangata. Ai, tika. Pono, koina hoki. Ana ka rongo koutou te kupu ingoa karanga. He kupu tērā mo ki te nickname. Niki ingoa. Yeah, Niki Name. Niki name. Niki ngoa. Ana, I whea ke tātou? I whea tātou? Te awa Waikato, te ripatau wārai. Oh, yes. Yeah. So that was a good... A good mapping. Yeah. Yeah, that was cool. So, pēhea waharoa. He Ngāti, he rohe tonu, he wāhi tonu no Ngati Hauā? Waharo ko te pito o te ao ki a mātou. E kore ka hore. Ki te whatu Pākehā he taone ke hua. Ai, tika. Engari ki a mātou ko tā mātou āporo nui. Ai, ko te hapu o waharo ko Ngāti te oro. Kia ora. Ko te marae ko rau Ngāti.
Raungaiti, kia ora. He karanga hapu anō a mātou. I mua i tō mātou, i mua i te nohonga mai o Ngāti Te Oro, ko Ngāti Rangi te iu, te hapu, ko Ngāti Tāwhaki anō hoki. Kia ora. Nā reira, kāre au, ka waho pia te hohonutanga o ngā kōrero mo au ingoa ki taku papa. Engari, ka karangatia ko mātou, ko Ngāti Te Oro, ko Ngāti Rangi Tāwhaki. Kia ora. Ngāti Rangi Tāwhaki. Ai. Kia ora. E hono ngā ingoa ko Ngāti Rangi, ko Ngāti Tāwhaki, ko Ngāti Te Oro. Te rangi tāwhaki nā, ana, ko hene rangi tāwhaki tēnā? Taku moyo he hononga kai roto. Right. Ia, he hononga kai roto. I te tau taku māma no Ngāti hene rangi tāwhaki mātou, i te tau taku pāpa no Ngāti Te Oro. Heoi anō, i mua tonu i te tainga mai o Ngāti Te Oro, i te mea, he nui te kōrero mo tērā kaupapa. I mate i haerea a Te Oro ki te rapu utu. Ai. Tana rongo i mate atu a werewere. O werewere pēr te tangata. I mate atu te o na whanaunga. Matua keke rānei. I haerea Te Oro ki te rapu utu. Ko te tangata nāna werewere i whakamate ko tetehi o Ngāti Tāwhaki o Ngāti Rangi. Nāwai i roto i te kōrero, ka hauhou te rongo ana, ka homai he wāhi whenua ki a Ngāti Te Oro, koina i riro ai tēnei wāhi ki a Ngāti Te Oro. I homai hoki ko tana tamāhine, i pare tapu, hei tatau paunamu. Engari, mua tonu ko kāre mātou, kāre Ngāti Te Oro i konei. Ko te hapu tūturu, ko Ngāti Rangi, ko Ngāti Tāwhaki. Ka pai. Tēnā pia ko te Tāwhaki, Rangi Tāwhaki rite tonu ki tērā taha o taku whaia o Ngāti Hine Rangi. Tēnā pia. Kia ora. Hei tērā mahi, nā waia no te whenua i tuku, nā Rangi Tāwhaki? Nā kau, ko te rangatira o Tauawa, ko taha. Ko taha. Ko ia te rangatira o Ngāti Rangi. Kia ora. Nāna te whenua i tuku, nāna hoki tana tamāhine i tuku, hei tatau paunamu. Kia tau ai te rangi Māori, kia kaua te riri e puta. Ai. Nā karongo rā ko te iwi e kōrero ana. Ka tupu mai ko ngā hori o konei, e noho nei, noai nei. Ko ngā ahika. Ko ngā ahika, inga. E te iwi, Te Aho's just sharing how her hapu or her tupuna oro, or our tupuna, acquired whenua where they're located. And there's lots of kōrero i roto i te ao Māori when rangatira arekita pairu would give land tuku whenua. And for all sorts of reasons, could be because you just look good. Nah. Because you have performed a deed. Right. One for peace. Right. It's all about relationships. You may have assisted them in a venture of some sort, and one of the repayments would have been land and blood. Anei, ko tētahi o nā, anau o tātou whanaunga o roto o Parehauraki. Ai. A Ngāti Pūkenga. Ai. A lot of their whenua that they acquired was because they were called on a lot to assist in fighting. Ai. Yeah, and they would be given whenua as Ko payment. hara kaunga tēnā? Ana. Or manaia. Manaia, ai. Yeah. And e pēnei anō tēnei, whenua tuku, or could be gifted because of your whakapapa. Ai. Ana, tuku whenua. Kia ora. Hey, waharoa te āporo nui, eh? Is that the capital of Ngati Hauā then, not kaua ko te au o Waikato? Yeah. Tōna tikanga ko te ao o Waikato i ringa i te mea ko rātau e kawe ana i te kaupapa o te kauwhanganui. Ai, kia ora. Engari, ko mātou ko mātou te hapu whai te whutuporo. Tua i te kapu tui. Nā, ki konei e nui ake te mana o te kapu tui i te ipu o te ao o te opango. Nera. Yeah, ko te kapu tui tō mātou kapu nui. Tui cup. Tui cup. Pawos, yeah. Yeah, I've been asked to play one of those games. I said, no. Oh, nā.
Ka raru rawa pēr. Yeah. Tino pai ngā ka koro reo I ki tēnei, tērā kapu. Pakanga nui, eh? Yeah. Pakanga nui. Whanaunga ki te whanaunga. Yeah. E hoa riri runga I te whira, engari, he hoa inu a muri atu. Yeah, he whanaunga I te pō, hey. Ai. So, if people that may know where Morrinsville is and stuff, the Noa name for the area is Piako. He kōrero tau mo te kōrero tuturu rāne o Piako, he manga tēnā. Piako. Ai, ko Piako, nui ko Piako, eti ko te awa o Piako ka rere mai I mau Ngākawa. Ka haere atu mā muri I mau Ngākawa rere atu ki muri a Walton, moena koutou kei whea Walton. I know where Walton is. I don't know if anyone... Te wahi hahau poro. Ai, kei muri rā ko te awa o Piako. Ka rere atu ki muri atu o Ruku Moana Marae. Ai. Are tonu atu ki muri o Kaiatemata. Mara o Kaiatemata. Ai, kia ora. Yeah, nā reira ko Piako te awa ka rere mai I mau Ngākawa heke iho. Ki tō mātou takiwa. He awa tino hauora o ngā Waikato ka rere mai mau Ngākawa he tino hauora. So we had scientists come off and I te tiro I te aro matawai rātou te wai. Ki mai rātou he tino, he wai tino ora, kei rungara. No reira, kau e hokona. Ki tau I nā kōhanga wai o Piako. Oh, yeah. He tino mānei. Kia tai rā, kia rere rā no I wainga nui ngā pāmu hei reira ka kino haere te wai. Ai. Pera me nā awa katoa. Ai, tika. Ana. Maunga kaua, wow. Tia o I kōrero mai koe mo te I whakahua rā koe I te kauhanga nui, te kauwhangarui rānei. Now that's a big part of not only Ngati Hauā history, but really te hitore o te ao Māori. Tēnā kua homai he kōrero, he punua kōrero mo te kauhanga nui. What was te kauhanga nui? What is te kauhanga nui? So, ko te kauhanga nui he whare pāre mata Māori. I muara I tū ki runga o mau Ngākawa nā kingi tāwhia o tērā kaupapa I mana. I tuku atu ia I te mana o te whakahaere o te kauwhanga nui kia tuputai Ngākawa. Nā reira kāre a wirimu tamehana I tū hei tumuaki mo te whare, engari I muri iaia I tū te whare ki mau Ngākawa, ana I riro te mana, I tuku te mana kia tuputai Ngākawa. Nā reira ko ia te tumuaki tuatahi. I tauawa I whakaritea te kauwhanga nui hei whakatau I ngā naue whenua, I raro I te maru o te kingitanga. Ka noho atu a kingi tāwhiao, hei mā taki noiho, engari ko te mana whakahaere I waiho atu kia kingi, kia tuputai Ngākawa, kia noho tapu tonu te kaupapa o te kingitanga, taku mōhio. Ai, kia ora. Ko ia tuputai Ngākawa, whakamārama mai ki te iwi kia mōhio ai ko ia. Ko tupu tai Ngākawa, ko tana ingoa, ko tupu atana tiu tai Ngākawa, ko ia te tama tuarua o Wiremu Tamihana. Kia ora. Kia ora. Ana, ko ai a Wiremu Tamihana. Ko Wiremu Tamihana, ko ia te tangata whakawāhi kingi. Kia ora. Nāna apōtatau I whakawāhi, nāna hoki pēr tāwhiao. Tēnā koe. So there you go e te iwi. Te kōrero mō tupu, e marawa ko tana pāpā, Wiremu Tamihana, ana ko tara pipipi. And if you want further information, I think Rahui might touch on them briefly in our Kingitanga episode. Kia ora, tika. Engari, pai kiau ka mea tiaho ko tō kōrero te kai whakawahi kingi. Ai, kia ora. And whakawahi, o te whakawahinga, whakawahi is a word that's peculiar to the kingitanga and ceremonies involved with the anointing or coronation of the monarch. If you watch, you can watch actually the tangihanga and the funeral, karakia nehu, but also the of Te Atai Rangikahu, and then Kingi Tuheitia. The coronation of Kingi Tuheitia. And the Bible that the current tumuaki used, or kai whakawahi kingi,
on Tuheitia is the same Bible, ne tiaho. Ai, ne te tonu. Ka te aki nā ngā mea o te tumua ki roto I tōna whare, ki te marae o ruku moana, ko te paipera rā I whakamahia e wiremu, heri te tonu te paipera ka whakamahia e pāpānaru. Kia ora. Rezi, e hara te krauna o te kingi Māori I te krauna koura. Koura, ai. Engari ko te kuputapua te atua I roto I ngā karapiture. Ai. Yeah. Ana, e kōrero whānui tērā mo te kingitanga, but as I said, go on to our kingitanga episode. Ai. Kei reira ngā kōrero. Kia rāhui te roanga o ngā kōrero, te tō whanau ngō Ngāti kura ki kahukura, ai. Ai. And even, as we say, ko ngā kōrero nei he timo. Ai. There to encourage you to do further rangahau of your own. So, rangahau I te kauhanga nui, because e kōrero anō tērā. Ai, pēki kōrero tēnā. Pēki kōrero. Engari koene kōrero hei aki te tangata. Tia ho, e nui ngā kaupapa Ngati Hauā I tēnei wā e pāna ki te reo. Ai. Yeah. Kōrero tia mai e tahi o ngā kaupapa o te wāne. Some of the initiatives that Ngati Hauā of promoting at the moment. Yeah, ko ngā kaupapa reo. So, tō mātou maringa nui I uru mai, I hoki mai a te are mai ki te kāinga, ki te āwhina, te are a kingi mai ki te āwhina, ki te hāpā I te reo. Nā reira, e whakahaere ana rātou I tīmata ake I te symposium. Hei aki, he whakarata pēr I te hunga, e hiahi ana ki te ako I te reo Māori. I tīmata e rua tau I mua pēr. Nānei ko tino whanake, e whakahaere ana I te kura reo. And they're mean, they're really cool. Wai Māori e mātou I a tāmati wāka, I a korohere ngāpo mai, I hara mai ki te whakaako, haki tuaupiki, rātou ngā mātanga reo. Te whakahaere era momo kaupapa, ka mutu ake he kaupapa hoki whakarite mo ngā rangatahe ana ko te pai haumako. He kaupapa tino rawe mo ngā tamariki ka puta atu rātou, me tā rātou, he kite ngā hou o te reo Māori e tae ana te whakamahi I tēnei ao hou. Nā reira, he tino pai tērā kaupapa mo te hunga rangatahi. Ke kaua e hoki e ware hoki, te kāheru matarau a haua, ko tū ake. Hei whakahauhau I te iwi kia autonu ki ngā tikanga, kia mahi, kia haere Māori atu I tēnei ao. Kia kōkiri tonu I ngā kaupapa Māori. Engari, atu I tēnā he nui tonu ngā kaupapa reo, hei whakawhanake, hei hāpai I tō tātou iwi kia kaua e ware ko wai rātou, no whea rātou, ana e nā momo kōrero. Kia ora. No reira, ko te pai haumako he terenga rangatahi tēnā? Ai, ko te pai haumako he kaupapa I whakaritea e te tarahati o Ngati Hauā, hei whakahaere, hei pakari hei whakawhanake, kia puta anō te hiahia o ngā rangatahi ki te ako I te reo, kaua ko te ako noho engari ka taia pēr te whakauru I ngā kaupapa reo I roto I ngā mahinga o ia rā. Ka rawe hoki. Pēhea hoki tō mahi, kura mahita koe kei te kura kaupapa rā? Ai, ko au te paua ko tino pai o tēnei kura katoa. Whakatairanga he, roke hoki. Ai, rata ana ngā tamariki katoa ki ai nei korua. Kia o heo hei kōrero whakakapi. Hea o tūmanako, mo tō rahi, mo Ngati Hauā, hei ngā rā kei te tūmai. Hea kia koe te pai tawhiti? Te pai tawhiti pēr mo tōku iwi. Kia arohatia ngā kaupapa o te iwi. Kia kaua e ware. Kia hāpai tonu tia. Koena pēr taku pai tawhiti. He kupu nui te aroha. Nā reira ko tā kia kaua rātau e ware ki te aroha. A ki te whakapono hoki. Koena tā kōrero rewi, koena tā mātou hoki. Kia au ki te whakapono. Tēnā rā wāti koe tiaho, ko waimari e katoa
taringa i a koe, i tāu whakawāte i a koe ki te kōrero mo tō iwi mō Ngati Hauā ona kōrero, ana he takoha nui tēnei ki nā kai whakarongo, ana ko mātou, ko māua tēnei o tira ko te wānanga o te aroa mihi nei ki a koe. Kia ora. And we finish with a song, he a tētai o ngā tino Waiata Ngati Hauā. Waiata ngahau? Te tino Waiata, anō te pai. Yeah, anō te pai. Have you got a recording? Nā, karia hau te recording. Piranga na koe kia Waiata taku rōpu ki a koe. Ka record koe nānei. Oh, yeah. Yeah. Okay, ka karanga te rātou ki roto nei tēnei wā. E haki ihu ana rātou mai te matape anyways. Mean? This might be our first... Yeah, this might be our first live iwi o te wiki kinaki. Hei te raku raku. Kirei koe te a cappella. Anei e te iwi, first time ever getting it live. Yeah, man, cool. A cappella. Tēnō Māori nei. Anei te Waiata, nā te wharekura o te rauaroha. Ana koe nei te peka o te matatoki i ki ara e tiaho. Whakarongo mai ki te Waiata o te wiki. Anō te pai. Tahi, rua, toru, wha. Hei ora mō ke tone. Oh, yo, Anō te pai, te aumare koe. Te noho ngā o ngā te ina. O ngā tuakana o hu. O tahi anara o hu. I runga i te arapai. I aue aue. Kei te tō mai rangi o ere mona e. Ki te manga o i ona. I whakahau atia o hu. Te kupu a te atua o hu. Hei ora mō ke tonu e. Hei ora. Hei ora mō ke tonu e. Tonu wha. Hia hei. Tēnā koutou katoa. Tēnā rawa tu koutou. Kani move that body. Ai, pai Māori. Pai Māori, anō te pai. O, ka nui tēnā tiaho e mihi ana. Ai, tēnā rā atu koe te tūhene. Kia ora pane. Hei ko nā mai. Ai, ka ki te. Ai. Well, there you go, Ngati Hauā. Ngati Hauā, man. She was mai mō te ui. Ai. Well, it's not a ui. Yeah. I don't like to call them ui because Yeah, they harei te ui. We do ask some questions, but, you know, e harei te meka āta whakaritenga e tahi Ai. pātai. Tiga. And pai kia rere Māori te kōrero. Ko te mea pai ki au, i hoki tonu ia ki te reo Māori. Koina. Koine tana reo, ko te reo Māori. Neha. Ana. Yeah. Yeah, so even though we'd communicated earlier and she knew that the kōrero was in English, Ai. I wasn't going to say, hey, can you speak English? Yeah. As we've done in previous iwi o te wiki where our kai kōrero, Ana. actually they choose to speak in te reo Māori. Yeah, koina hoki. And again though, he māma te reo, Ai. and I know a lot of you who listen are beginners in te reo Māori or starting to learn te reo, or you're a bit away along in te reo, or regardless, you're on the journey of te reo Māori. Ai, kia ora. And e kore tēnei, and I know we've said it before, e kore tēnei huarahi e mutu. Ai, tiga. Ko māua ko te puaheiri nei, e takahi tonua nei te huarahi. Ai. E kore mutu, te ako. And when you're learning te reo, you know, the best things to help you along your journey is to listen to the language. Ai. And There's no way around it, really. Koina hoki. Me rumaki. And this is good because, you know, Snow and I are here to sort of provide some supplementation in English, even though we weren't doing full translations of anything. But you know, we kau I hoki ki te reo Māori, pai te reo, te reo. Ai, te mama, yeah. Yeah, and there was lots of kōrero on there I didn't know. Oh, Ngati man. Hauā. Yeah, and with Ngati Hauā, there's, unless if you're listening, it probably gave rise to more pātai. Ana. So, kei a koe mo te, you know, kia haere, kia puta atu ki te rangahau, it's up to you now to go and research that stuff, because I had so much questions myself, but, you know, especially about places like Hanatoria, Ana. Puke More, Ana.
Yeah, so all these places with the Ngati Hauā. Yeah. And she could have gone on just about Wiremu Tamihana and his relationship or his deeds that brought through the kingitanga and then te kauwhanga nui, which is a big kaupapa. Well, it's good when you go and do your rangahau, bro. Yeah. Play that Tui Tika song. Yeah. There are more questions There are more questions out. Yeah, engari tika tai. Yeah. Ahoy anō e te iwi, koe te whakakapinga o tēnei... Iwi o te wiki. Āna, tēnei iwi o te wiki, tēnei wāhanga. Ka mihi māua ki a koutou katoa tira te tīma o Taringa. Ai. Nau mai hoki mai koutou ko koutou Taringa tōna wā. E kore e mutu ngā mihi, e rere atu nei no reira. Ka mihi rā ki a koutou, hei ko nā maira. Tēnā koutou. Ki o, whakarongo ki te tangi a te korimako. Kōrero flowing out the hook of force. Kaupapa relevant, kaupapa out of bounds. Kaupapa exigent, kaupapa paramount. Nā ko nā whakapiri mai ki te kaupapa tino whakahira hira. Whakarongo pi kari mai, hare mai. O Taringa hare mai. We gotta gather up close everybody. Gather up close everybody. Kani move that body. Kani move that body. Taringa. He mea tuku nā te wānanga o Aotearoa, nā te māngai pāho I tautoko. To listen to more episodes, search for us on your podcast app and subscribe. Taringa, whakarongo mai.